Muraho neza ndabasuhuje by'umwihariko mwe mudemo gukurikirana ibiganiro bya Cardinal TV tubagezaho umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane aho muherereye hose, urukundo mutwereka umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi noneho mbazaniye indege idasanzwe. U Rwanda rwagaragaje indege y'intambara iteye ubwoba cyane. Ni nyuma yuko umwuka mubi uri gututumba hano mu karere, u Rwanda rukagenda rugaragaza ko rwiteguye wabasha guhungabanya umutekano warwo, rwamumerera nabi cyane. Kuri uyu nguyu tariki 10 z'ukwezi kwa 2025 u Rwanda rwagaragaje indege y'intambara iteye ubwoba cyane, indege ikoreshwa na mashini, indege irekura ibisasu bikomeye cyane. Ni indege ifite urwego ruhambaye. Iyi ndege rukimara kuyirekura cyangwa se gutangaza amashusho yayo na video n'uburyo indege ikora, ibihugu byo muri Afurika ndetse n'isi yose muri rusange yakomeje kwikangamo, ikomeza kwibaza ku Rwanda ahantu igikoresho cy'intambara yabiri kugikura byabacanze. Ni nyuma yuko mu minsi mikeya cyangwa se mu cyumweru gishize bagaragaje amarobo y'intambara, amarobo ateye ubwoba, nayo arekura ibisasu byinshi cyane ashobora kurwana yifashishije ikoranabuhanga, ku buryo bashobora kuyohereza mu ntambara uri kuyakoresha akaba yibereye nk'i Kigali ari kuri mashini. Iryo ni ikoranabuhanga cyangwa se ni ibitwaro u Rwanda rwibitseho, rukomeza gusohora gake gake rutangariza cyangwa se rwerekana amafoto umunsi ku munsi, rwereka ibihugu rwo rwiteguye intambara. Umuntu wese uzabasha guhungabanya umutekano w'u Rwanda ruzamugirira nabi. Muri iki kiganiro ugiye kumenyeramo byinshi kuri iyi ndege ndetse n'ibikoresho u Rwanda rurimo gusohora. Ese biva hehe? Ese u Rwanda abantu bakomeje kurutekerezaho byinshi cyane. Ni u Rwanda rwubatse igisirikare mu myaka nka 30 ishize, igisirikare gikomeye cyane, gifite igikoresho ndetse gifite n'imbaraga. Ubumwe bw'abanyarwanda nibwo buranga igisirikare cy'u Rwanda ndetse no kurwanirira igihugu cyabo muri rusange. Ubu ngubu muri kiganiro bana nanjye umenye iyi ndege ibikoresho cyangwa se ubushobozi ifite bwo kuba yarwana intambara. Njye mujye kubana muri kiganiro. Nitwa Pacifique. Wowe ugeze kuri channel bwa mbere kanda kuri buto ya subscribe niba utarayikora, wibuke gukanda like, ukore share ndetse na comment. By'umwihariko wibuke gukora share kugira ngo aya makuru ajye agera ku bantu benshi cyane. Ibiganiro byacu mujye babikurikirana umunsi ku munsi, amakuru yizewe abagezweho, breaking news mujye muzibona mu ba mbere, notification uzajya ubona mu ba mbere. Mwaha ikaze. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano muri Afurika muri rusange ndetse n'isi yose ikomeje kwandika ku Rwanda kubera ibitwaro iri kugenda igaragaza, aya mafoto iri kugenda igaragaza umunsi ku munsi w'intwaro ziremereye cyane zishobora kuba yakifashisha irimo guhangana n'umwanzi wabasha guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se umutekano w'u Rwanda. Ni nyuma yuko perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa atangaje ko RDF igisirikare cy'u Rwanda gari inyeshyamba, ndetse hamwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi afataje na Felix Antoine Tshisekedi wa Congo biyemeje guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu ingabo z'u Rwanda muri rusange ndetse n'umutegetsi w'u Rwanda bujyamiye amajanja bwiteguye ko umwanzi isaha n'isaha ashobora guhungabanya umutekano warwo, rukaba ruryamiye amajanja kugira ngo hatazagira n'umwanzi uza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hakaba ariyo mpamvu rugaragaza ko narwo rwiteguye kurwana n'uzahungabanya umutekano wese w'u Rwanda. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kurwana intambara mu gihe cy'amasaha arenga 12
Iyi ndege ifite antibare ku buryo n'igisasu kidashobora kuyirasa ngo ibe yaturika. Ni indege ikoreshwa na mashini n'umuntu wibereye i Kigali, agenda arasa ahantu ashaka bitewe n'ahantu umwanzi ari. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kuba yarasa indege cyangwa se indege ihure nayo mu kirere, ikaba yayirasa igisasu kigakurikira iyo ndege aho yaba iri hose. Indege ifite ubushobozi bwo kuba yarasa ikibombe hasi ku butaka, kikaba cyatwika ahantu hanini cyane, nko kuba gishobora nko kurasa wenda nk'umujyi wa Goma. Muri rusange umujyi wa Goma ugatitira ahantu hose, kikumvikana, kikahatwika mu buryo bukomeye cyane. Ahubwo ndavuga gishobora kurekura igisasu kimwe ku ruhande rumwe, hakaba icyo gititiza uriya mujyi wose wa Goma. Ubwo urumva kirekuye nk'ibisasu bibiri bishobora kuwurimbura hose. Ni indege ifite ubushobozi buhambaye, ariko abantu benshi bakomeje kwibaza ahantu izi ndege ziri kuva. Gusa hariho abadahwema kuvuga ko ibi bitwaro RDF bikura mu gihugu cya Turukiya, kubera ko Turukiya n'u Rwanda bafitanye umubano mwiza, bityo ibi bisasu ariho bigomba kuba biri kuva byanga byakunda. Ibyo ni ibinyamakuru bigenda bitangaza hirya no hino, amakuru aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bagatangaza babona ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika afitanye umubano n'igihugu cya Turukiya, byanga byakunda ibikoresho niho byaba biri kuva. Reka dutegereze tubihange amaso, turebe niba hari umwanzi uzabasha kuvogera umutekano w'u Rwanda. Mw'abantu mwe, ibintu birakomeye cyane hano ngaha mu karere. Reka mbashimire twe mwabonye muri iki kiganiro, by'umwihariko bakanze kuri buto ya subscribe, like, share ndetse na comment. Njye mwari kumwe muri iki kiganiro, nitwa Pacifique. Mukomeze kugira ibihe byiza mukurikirana n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Imana ibarinde. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha bikurikira. Ntuzacikwe. Ciao ciao.